ngazu tanji server p digi password tore digan kechi she deore an korang ki password tons kende store kurana start che an tine dilim de soba digan click che and control dilim digan enter she and then control lim de shora an tinga tan mac page tang yore samsung windows li shima yin sire and tite niwa advanced for ubuntu la shora tat kesi kina zu sigme bina ni ti cher tang nara ni cher ta ye di che tu ade views to tinya tang ti cancel chi chera view gal to dine digalia scale mode laser this chamber chida okay this is the advanced option lash digal to do any kan ge enter shuna kan mouse page marte recovery lash to recovery kan thevena ani di wo was delia kan root la nalo de su de kan di wo de ra an tante dinalia tu she kenza la ngir shtes modo digal an zo tam khoyor kaina zu yom de clean dpkg fsk grab tu sin kan za china the root lash da root la de ya inkina enter shina da wall to she control t da khari chima la shor hodil kane kone enter kan chigno inkina the root kan dile so le tu inkina din nalo user khar to le tu user khadune username sama etc password na dir undu smart da ma ko sure tati mi na ma ko sure thu kure indina de she khare yola na wall kina zu kupti de no login la sig de ta nge di mouse to pechu yo mare kina zu ten thu mare da ene kran ge line chik chu dos chan su tarpa chi wall sin and samal no login la do da sync la do da turn by na kharela na computer cross yu gi chile la ga yu ben da arasmus ne cross nang gu la ga yu gyodon so la ya account re yor cross yu ra ani ta di bash yu gyo di miti ani la ga chi ne ngune der kola ya access ngune yor pages na ngikina so du situ men ngana gyu ka chwen chi pipe che grab che until a bash tissue dus bash de tsunda mawni tönsa chesa korani user nguner taina nga obi neti remove chine degree yamana kirange karshure password ti chebut jamna ne degree tanga ti chita now do me chesa ni user this kartu maps se yo pechana del user la delete user lor delete user vbox user la sto tinga haku me digit kanza subro chis la do anti yo martan zu digan dus sebina yo mar root modem do taina nga user service na sudani yor add user da user add ta ta ngi add user di lel har chesa add user di nyel su in gel user add de gel pechu pe yor anzo mixe gi script of the program to do ta ta no thoma ngi add user chen lel ha add user ming la researcher la ni shagi ma kurang ki nega bingka ya ni sangsi update wo sha shagi an digital kuran ming du kinang ge tina bane ya go so ban de la chi to som bal ya yes che anta kiran tanjina da du si be na grab che du che suna ani ti ta tar to ta ta ni kina zo ku ko ro che su bash lan tanjin ende do che de sa ti mun che ma chip chen ye khar tanjin le sen thang bana khar shu bal na control r chi da reverse search ri tin kiran bash la da ni ma ge gyo tyung kar an kiran ge eru shura ta da eru pa ti sim na an kiran ko ta ta de tu sten sho ta de yong ne ta user di diri tele user di sudo mare sudo lana thanda kalo na id chene kan tu sinanda di kunju group na la ya user da group modo yamare ta kona sudo member na super user le tu ba ya ta anzo mos ne laga che gi wangche ta mos ne che thoshut root user la gora di mare ta di switch to anzo khalcha ora na user mod hyphen add user to group ani group menglas sudo la ne thongma ne yore digi ani design na ne user de luro chi le tu samba ani tanchigi nganzo id la sho id che researcher la do dosma sutis batila sudo la ne tawas si so audio ta ine dile ya taji lesson thangana shui ka shu na dile ya if config chena du mare slash ra du me do dredge do kirang ge litin lo be ne tin yibati da do apt install net tool chidas la do odi chebe na ni hyphen wide kharchin chigi yorlan chitan dire kirang la ya dus ngati luro chile do kunzu choice tangre kirang degree tun samalona degree ne di word la ya sajit gam sagirda lan choice tangre athari nga thota musun khachina thajinye le thota jo tun zu tube insare shimudo dinan la ya sajit gam sagidu kirang modu w la nga w la ne ani hyphen di nge wide lan chik thur yes la shura dingi kiranya bochene di how yongoi ba how go yu to zamani di thesha yu go kartu zu sha sha ta tanji if config chen dus chesuna and dus thung do di thembe ma se ta if config che network adapter shimba de min de ta shura ta du and ke ku shim du ni ra ni mo do me do okay tin de
tangana su dina ya digre antinge sudo init 0 lana shut down lor map se power off la shora ani init 6 lana ani di restart lor ta tanding tonju tanda ton sama tanding ni kina zola ya rops shu sha sha tonju shipje gi ni zu tonju ma chele legra ta dina tanji kan la anzo internet ki static ip address te ra so hodil te ra ma so ta di ra use kan so lana ya kan do network adapter na do the net modem do ko internet yu jang zo na ji package sa bu lu tu so adapter ni bu tu du min do tong ba ra do an ti le ya ti lu an zo tina host only la sha host only network de lu en tema tu she adapter tina le shi bu du lu do shi na ya gorta an zo la mang che sums na le tu du ta ki si kina shim ju che ji cha le ke chim bo do che bin ra okay this switch control that is server B ra server A gi nganzu di kalore IP address shora nganzu IP address de 101 ra imba kande sakulana if config 101 di imba IP tangzu server niba dile nganzu hago mara niba dile switch down to user service swim button chi research and password dilu okay ti su ni declare le tu changma su and if config chi du ta tari kina kanga ma khadu thon so taine adapter ming thema so che za adapter ming to do -a le do all jira all le do and tongba to so tongba ti kone 9 re do kone ko bat I tin ni basta de ni bat o din to tang yang ja kone tina ti su khasana na network adapter this switch to tina zu ta thari na zo kharlo thema ni bora che san thajin na da zo ma kha bche this ning jin yo chin da ra vim na do dila dd la na kat chigores and network la shagi use khachen ting ngarang ki ti kalore mi khashige inji keto na style or do che la ga to chidang ki to dan do shora and y labina keyboard ki y che and number ni ba che yang ja kone y lo na and tarpa ni copy chiro chis and the word ma ki che p la na paste and ma thanji ya kalore bishu ke gyu ma rang cha parge na ma tero chis and I lana insert anti che DHCP la tu ane router ne console ya rangkhunga ne automatic IP address te ro chis la ora ti thari tina anjo demo pos khajin labina anas range te is chick ni space bar lembo ta space bar until a kharelana 192.168.6 tu che tenji te thangbo te ba til khar shugolas no DNS res DNS the log che namalangi same de chile ya khare dana anzo route tigu che route che chik ni che route di ani IP address de kne call to dana khawal ya cross to ni to choose ani tangshu kne to win bala bina an kunzo router gi khajan ne khawat net to use and then manzugi DNS digi 이제 이 숨시 시다니 가르는 지금 그냥 여러 개발 맞다 아니 가는 거는 구글 기 DNS 표시당기는 오케이 티체 안테는 sudo net plan apply and apply 친 딕도 됐다 192 digdo ta tingan zu ngune digdo digmin ta na ping china na network ching na leg de ta sham so server thangbo di ora server thangbo de la ya ping chi du ta ta du do in internet de yeb che internet yu me kan sa kula na ping.google.com ji ra ang ko talen tak ta ngzu le ra ta kesi talen tak ta male we na ngzu ne zu shla re call hai na ding is se bshim so ne keba yo mar thanda ngzu mixie ki thari ke le sentinale ko internet yob soes ke mare digital mangche khawal ka nge yor nam til chik sudo net plan apply -d lana debug la tu sambale ka nge karen tensh le tila ka nge ke mindu chena ka nge ke mebe na manzo tila karchen to chugo mare okay ngare shudan shimo so ani kesi yana an koran do motu che shimba tum la ga tu de ta na ta asni program so much install che pe chu dara nang chu che on nang chu che tu do I am say de google chu ko khar de she shimba sam nang chu che tu the app install the ni program ning jum sure sl la ra and tu se ti tu program shora
di truth sambata teri anzu lesson daily ya ani chamcho shaumro yaman masha anzu ni tang ko di cho anzu tenji dina zu bana da cheche ani dine tenji server a na de kina zu de server a na zu de do tang ye de tenji streamax lan pe pecho yor la sa tang saje chila server a sha saje chila server b sha na server b di anzu khle chim bana na research at 192.86.02 ale Quran server 8 na SSH yo maro tenchi anzu champu nang de di map che anzu tina lu ba nang ju chen ba o di trash nang ju che sto kare suru to ko mari kachin suru ko root na ma to install open SSH server lana kare lana SSH ki series and -y lana ko saje chik sagri to watang ri la sharan saje sana sa ngalti nang ju chiro china ti series okay ti ti so ju tatinga tinala to ane ti tuntuish modomido server thangbo din sara ni dustana ale server bit tirdo okay server bit sudo apt install open ssh server ale tanjini lus dirisha karsa server ena lugyo jawa do sha chesan thuks mod thema sa tk amar okay server bina lu chu sa bina ansu na lu chu de kang yamare okay chu sa so 주사 돼 언제 대출 네 서울 비디랑 자고는 야스토 돼 다달에서 yes password 티체 안다 레슨 제면은 나 카르퉁 데시데 서울 비라네 똑똑 그래 또 시다 서울 비체 서울 h 로가 로가다 다 레슨 제면은이야 안나스 되게 지단 직 망시 커맨드 this 장이 다 쇼니 레세 응은 레슨 제면은 제용